Basi tunataka kuzungumza neno la Mungu. Turashaka kuganira ijambo ry'Imana. Tunalolikuta katika kitabu cha Mathayo. Dusanga mu gitabo cha Mathayo. Sura 7 na aya ya 24. Ibice birindwi n'umurongo 24. Tupate kusoma. Somi. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu. Basi kila asikiaye maneno hayo yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo ukavuma, zikaipiga nyumba ile, na zikapiga nyumba hiyo isianguke. Haikuanguka kamwe. Kwa maana msingi wake imewekwa juu ya mwamba. Imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu, na yule yote anayesikia maneno haya yangu asiyafanye, kama hayafanyi, atafananishwa na mtu mpumbavu, atafananishwa na mtu asiye na akili aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Na aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga bila msingi. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo ukavuma, zikaipiga nyumba ile, na zikapiga nyumba hiyo, na ikaanguka. Nalo anguko lake, na kuanguka kwa nyumba hiyo ikawa ni kubwa zaidi. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, mkutano ulishangaa kwa mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana alikuwa akifundisha kama mtu mwenye amri, alikuwa akifundisha akiwa na ujasiri kama mtu aliye na amrisho, wala si kama waandishi wao. Na tena yeye hakuwa akifananishwa na waandishi wanaozungumza yale wasiyoyajua. Amen. Pokea neno la Mungu. Amen. Usome mu gitabo kindi ushobora kumva n'abandi. Bibiliya yavuze ngo nuko umuntu wese umva ayo magambo yanje. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese umva aya magambo yanje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu nayo iraza iratemba, umuyaga uraza urahuha, byose biza kwikubita kuri iyo nzu ntigera igwa, kuko kubera uburyo yarishinze aho yarishinze ku rutare. Kandi umuntu wese umva aya magambo yanje, nyuma rero uza kumva aya magambo ya Yesu Kristo, aze kuyakomeza, azaba ameze nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Nta rufatiro, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, zose zikubise kuri iyo nzu irarwa. Hanyuma kugwa kw'iyo nzu kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo, yose abantu batangazwa no kwigishwa kwe. Amaze kuvuga ayo magambo yose, abantu batangazwa n'uburyo arimo yigisha. Kuko yigisha ufite ubutware, yigishanyeje ubwenge n'ubutware, ase n'abanditsi babo. Ntiyamenya nk'abanditsi b'icyo gihe. Amen. Sema amen. Haya ndiyo magambo tugiye kuganira. Haya ndiyo maneno ambayo tunataka tuyazungumzie. Reka twongere dusome Luka. Acha tuongeze tena tusome kitabu. Kugira ngo tuze kuganira aya magambo. Tasoma kitabu cha Luka mtakatifu ibice 6 umurongo wa 47 kugeza ku 49. Sura 6:47 hadi 49. Iyo mirongo itatu tuisome. Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda. Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikiliza maneno yangu na kuyatenda. Nitawaonyesha
nitawaonyesha mfano wake. Nitawaonyesha jinsi anaweza kufananishwa. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba. Huyo mtu anayesikiliza maneno yake Mungu, mfano wake mtu anayejenga nyumba na kuchimba chini sana, na kuchimba kutafuta msingi, na kuchimba sana huko chini, na kuweka msingi juu ya mwamba, na kuweka msingi wake juu ya mwamba, na kulipokuja gharika, mto ulishukia nyumba ile kwa mto huo ulishukia nyumba hiyo kwa nguvu. Usiweze kuitikisa. Haukuweza kutikisa nyumba hiyo iliyo chimbwa na kuwekwa kwenye msingi. Kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini yule aliyesikia ila hakutenda ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi. Naye ana mfano wake ni mtu anayejenga nyumba yake juu ya ardhi, nyumba yake juu ya mchanga, pasipokuwa na msingi, bila kuchukua hatua ya kuchimba na kushuka zaidi chini. Mto ukashukia kwa nguvu, na mto unakuja kwa nguvu, ukaanguka mara moja kwa hiyo nyumba, na maangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa. Na maangamizi ya nyumba hiyo iliyojengwa juu ya msingi ama juu ya ardhi ikaanguka sana. Amen. Maanguko yake ikawa makubwa. Na maanguko hayo ikawa makubwa zaidi. Amen. Amen. Milongoni na karindwi Biblia yavuze ngo umuntu wese uza aho ni akumva amagambo yanje, kila muntu wese wumva uzabonda kumva amagambo yanje akayakomeza, ndabereka uburyo azabasa. Asa n'umuntu wubaka inzu, arasa n'umuntu wubaka inzu, agacukura hasi cyane, akageza urufatiro rw'iyo ku rutare. Nuko umugezi noneho wakuzura, ukaza kuri iyo nzu, hanyuma rero ntubashe kuyinyeganyeza kubera ko wubatswe ku rutare. Naho rero wumva aya magambo ntayumve ntayakore. Umva uko nawe arasa n'umuntu wubatse inzu ye ku butaka atajyari n'urufatiro. Nuko umugezi uraza, ako kanya iragwa, uwo mwanya rero iragwa, kandi kugwa kw'iyo nzu kwabaye kubi. Amen. Bwana asifiwe sana. Haya niyo magambo rero turi buganira. Haya ndiyo maneno ambayo tutazungumzia. Chako tuganira icyo bita umusingi. Nahitaji tuzungumze jambo itwayo msingi. Urutare. Msingi mwamba. Urufatiro. Mwamba. Izo ni umusingi. Hiyo ni foundation. Uwo musingi rero, na msingi huo, inzu zose zirubakwa. Nyumba zote huwa zinajengwa. Inzu zirutanwa ku musingi. Na nyumba hizo zinapishana kwa msingi. Msingi ni wenzu. Msingi ndiyo nyumba. Iyo ufite umusingi, kiwa na msingi, iyo nzu ifite garanti. Nyumba hiyo inaweza wo kubaho igihe kirekire, wa kuishi kwa muda mrefu, kubera umusingi. Sababu ya foundation. Umusingi, foundation, ni ugize inozu. Hiyo ndiyo inasababisha nyumba hii ikae hivi imarike. Kugira ngo wubake inzu nziza, ili ujenge nyumba nzuri, si uburyo igaragara hano hanze, si kwa vile ambayo inazirika hapa nje. Inzu nziza, nyumba nzuri, ni ifite umusingi, ni nyumba ambayo ina msingi bora. Inzu ifite umusingi, nyumba ambayo ina msingi mzuri, zanga bikundira komera. Pende kusipopenda itakuwa ngumu, kubera ko ifite umusingi. Sababu hiyo ina msingi. Rero nico turibuze kuganira. Hiyo ndio jambo ambalo tutazungumzia. Ni uburyo bwo kubaka, namna ya kujenga. Turaganira uburyo bwo kubaka ubukristo. Tutazungumza jinsi namna ya kujenga Ukristo. Uburyo bwo kubaka ubwami bw'Imana. Namna ya kujenga ufalme wa mbingu. Uburyo bwo kubaka imitima. Namna ya kujenga mioyo. Uburyo bwo kubaka ubugingo
ubugingo bwacu, namna ya kujenga nafsi, uburyo bwo kubaka imyizerere yacu, namna ya kujenga kuamini kwetu, uburyo bwo kwishima yuko wageze ku Mana, namna ya kufurahia jinsi tumekaribia Mungu. ni umusingi. Ni msingi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ni umusingi. Ni msingi. Umusingi wawe ndashaka gutekereza ngo urebe neza inyubako yawe umusingi ufite. Ninahitaji uchunguze vizuri jengo lako msingi ambayo ina. Ndabizi benshi barubatse. Najua wengi wamejenga. Kandi benshi birukira mu kubaka. Pia wengi wanatamani kujenga. Iyo wirukiye kubaka, ukikimbilia kujenga, utatekereje umusingi, bila kufikiria msingi, uzawicuza hanyuma. Wewe unakuwa unajuta baadaye. Wicuza hanyuma. Unajuta baadaye. Kubera iki? Kwa sababu gani? Kubera ko wihutiye kubaka. Kwa sababu wewe ulikimbilia kujenga. Ariko utaraganiye umusingi. Bado hujafikiria msingi. Ntiwigeze utekereza ku musingi. Hujafikiria mambo ya msingi. Ntiwigeze upanga ku musingi. Wewe hakupangilia jinsi ya kujenga msingi. Ntabwo wigeze ugira imibare y'umusingi. Wewe haukufikiria vizuri sababu ya msingi. Ntabwo wigeze ukora budget y'umusingi. Haujafanya budget sababu ya msingi. Hesabu ya msingi wako haikukamilika. Imibare y'umusingi wawe ntabwo yuzuye. Rero nico gituma umuntu azayicuza hanyuma. Ndio maana mtu anajuta baadaye. Rero ndashaka kukubwira ko, kwa hiyo nataka kukuambia ya kwamba inzuti ikomeye nk'umusingi. Nyumba haiko ngumu kuliko msingi. Inzuti yihutirwa nk'umusingi. Nyumba haiko jambo ya kukimbilia baada ya msingi. Inzuti igoye nk'umusingi. Kwani nyumba haiko kitu cha thamani sana kuliko msingi. Ntabwo ari ikomeye ku musingi. Nyumba si ngumu kuliko msingi. Ntabwo ari yihutirwa ku musingi. Bila nyumba haiko jambo ya kukimbilia baada ya msingi. Uwera ku musingi. Kwa sababu msingi ni uwesha inzu gukomera. Ndiyo inapea nyumba kuwa. Kandi umuntu yubaka inzu, na mtu akijenga nyumba, abashaka kukomera, anahitaji iwe ngumu. Abashaka ko nta muyaga uyitsinda. Yeye anahitaji upepo ukija abashaka ko ndakiza kuyigusha. Yeye hataki jambo lolote liangushe nyumba yake. Rero kugira ngo ntihakagire ikigusha inzu wubatse. Kwa hiyo ile ambayo itasababisha nyumba yako isianguke. Kugira ngo nduje muri hasara. Ili wewe usiingie kwa jambo itwayo hasara. Tiwinjire mu guhombo. Wewe usiingie kwa hasara. Nashaka kureba umusingi wawe none. Ninahitaji leo uchunguze msingi wako. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kugira ngo ejo utazavuga ngo iyo nza kubimenya. Ili kesho usije ukasema jambo ningelijua. Hakini kintu kibi kivuga ngo iyo nza kubimenya. Kuna jambo mbaya isemekayo kama ningelijua. Umunsi umwe Biblia itubwira abagabo babiri. Leo wanatuzungumzia habari ya wazee wawili. Babanye ambao walikuwa wanakaa pamoja. Wamale kubana. Walikuwa pamoja. Umwe aja kwicuza. Mmoja alikuja kujuta. Aravuga ngo iyo nza kubimenya. Akasema na ningelijua. Hari umugabo witwa Lazaro. Kulikuwa na mzee mmoja aitwaye Lazaro. Akaba n'umugabo witwaga Nyamutunga. Na mwingine alikuwa anaitwa Tajiri. Abo bantu babiri barabana. Watu hao wawili walikuwa pamoja. Babanye mu nzu imwe. Walikuwa wakakaa kwa nyumba moja. Babanye ahantu hamwe. Mahali pamoja. Barubatse bombi. Wote wawili walikuwa wamejenga. Ariko utibubatse n'umusingi ndi warumwe. Lakini msingi ya watu hawa wawili ari baturanye. walikuwa wanakaa mahali moja. Barubaka. Wakajenga. Ndetse Nyamutunzi. Pia mtajiri. Kubera ko yaratunze. Sababu yeye alikuwa ni tajiri. Niyo wabonekaga ko akomeye. Alikuwa akizirika kama yeye ni mtu. Niyo wagaragaraga ko afite imbaraga. Yeye alikuwa anazirika kama mtu ambaye ana nguvu. None Lazaro. Alafu Lazaro akaboneka ko ari umunyantengenge. Yeye alikuwa anaonekana ni mnyonge. Akaboneka ko iwe adakomeye. Yeye alikuwa anazirika kama mtu mnyonge. Ariko fondation zabo. Lakini msingi zao. Urutare rwabo. Mwamba wao. Imfatiro zabo. Mwamba. Zari zitandukanye. Kwa ni miamba tofauti. Iyo mfatiro zabo. Na miamba hizo. Kandi nizo zari zikomeje inzu. Hizo zilikuwa ariko Nyamutunzi. Lakini mtajiri. Igeze yita ku mukuru fatiro. Yeye hakujali na mambo ya msingi. Iwe yitaye kukubaka. Yeye alijali kwa kujenga. Iwe yitaye kukubona inzu yiwe. Yeye alikuwa anafurahia kuona nyumba yake. Iwe yitaye kukubona inyuma. Alijali kwa kuangalia nyumba yake. Ariko tigera abona umusingi. Lakini yeye hakutazama msingi. Ikintu cyatangaje ku musingi. Iliyo ni sajabu kwa msingi. Musingi ntuzuboneka. Msingi hauziriki. Nta
kubaka inzu Mtu akitaka kujenga nyumba yake, barafunga ahantu yeye huwa wanafunga mahali wakafungisha manjanja, wanafunga kwa mabati. amabati akafunga, Mabati haya yanafunga akahisha, naficha. hanyuma rero bubaka umusingi, Basi wale wajengao bakinjira, wanaingia ndani bagacukura, na wanachimba bataba bareba, bila mtu yote kumtazama, nta muntu areba, bila yeyote kumwona. bagacukura, Wanachimba, bagasubira bagacukura, wanachimba mara nyingi, bakika neza, wanafika chini bagahakikisha na ko wanahakikisha ya kwamba umusingi ukomeye. msingi huo unaimarika. Nyuma Baadaye batangira kubaka inzu, wakianza kujenga nyumba bagakura amabati, na wanatoa mabati, umuntu wese akabona inzu yuko yubaka, mtu yoyote anatazama, ariko atabasha kubona umusingi. lakini hakuna yeyote ataona msingi. Umusingi urahishwa. Msingi unafichwa. Sema amen. Urashobora kubana n'umuntu Inawezekana unaishi na mwingine yarubatse na amejenga, nawe warubatse, nawe pia umejenga, ariko yaraguhisha umusingi, na yeye amekuficha msingi wake. ntiwabasha kubona umusingi wawe, Huwezi ona msingi wangu, ntiwabona umusingi wawe. huwezi ona msingi wangu. Ziraje ntiwabona umusingi wanje, Mwenzangu kamkarimane kubera ko nagiye kubaka ndakorotira, kwa sababu nilipojenga nimefunga, nagiye kubaka ndahisha, nilienda kujenga nikaficha, mbisha umusingi wawe. nikaficha msingi wangu. Umusingi nduzuboneka, Msingi haiziriki. nta musingi wobona nto w'imusozi. Hakuna msingi ambao utaona Cyo ukwani. nicyo gitangaje, Hiyo ndiyo ya ajabu. nicyo gituma ugomba kwita ku musingi. Ndio maana wewe ni vizuri kuchukulia Niba msingi. utekereza kubaka, Ukifikiria kujenga, iga umusingi. jifunze msingi. Sema amen. Amen. Niba utekereza kubaka, Kama unafikiria kujenga, ihutire cyane ku kwiga hejuru y'umusingi. Biblia kwa kujifunza juu ya msingi. Hanyuma Lazaro Baadaye Lazaro arubaka akajenga na Nyamutunzi arubaka, na mtajiri akajenga, baraba wakakaa pamoja, bose baraba. wote wakakaa mahali moja. Hageze igihe kimwe Alipofika muda mmoja, Nyamutunzi arapfa, mtajiri akafa Lazaro arapfa, na Lazaro akafa. bombi bamaze gupfa. Wote walipofariki Urupfu ruraza, na kifo ikaja, urupfu ruhageze, kifo ilipokaribia, rucukura rusesa umusingi, na ikajaribu kuangalia msingi, rusesa umusingi. ukachunguza msingi. Msingi naratangaye, nimeshangaa. hari ibintu biza bihishura umusingi. Kuna mambo ambayo yanafichua msingi. Mtu ahisha umusingi, mtu anaficha msingi, ariko hari ibiza guhishura umusingi, lakini kuna mambo ambayo inaja kwa kufichua msingi. kandi igihe guhishura umusingi Na kwa kufichua msingi hiyo, byerekanye umusingi wawe, na inaonyesha msingi wako, biza bikwereka utagifite kubaka. inakuonyesha kwa muda ambao wewe hauna muda wa kujenga tena. Iyo nzu iba yarimbutse byarangiye, Nyumba hiyo inakuwa imemalizika, ni ukuvuga ngo ikiza kukwereka ko umusingi wawe udakomeye, ambayo itakuonyesha ya kwamba msingi wako si msingi ngumu, ikiza kukwereka ko umusingi wawe utari wo, ambayo itakuonyesha msingi wako kama ni msingi hauko. n'igihe washyizwe ku musozi. Ni wakati watu wanafichua msingi. Mbabwiye ko kubaka umusingi Ninawaambia kujenga msingi, umuntu arahisha, mtu anaficha, ariko mu kuwerekana, lakini kwa kuonyesha ibiza kuwerekana, ile jambo ambayo inaonyesha, inazihirisha, biwerekana utagifite kubaka. inazihirisha kwa muda ambao ni mgumu kwako kwa kujenga tena. Iyo uwubaka urahisha ukubaka, Ukiwa unajenga huwa unaficha na unajenga, ariko iyo ikiuhishura kihageze ntikigwesha kubaka. Kandi lakini jambo ambayo itakusababisha izihirishe msingi wako haikukubali wewe tena kujenga. kiza kikwereka gusa ko umusingi wawe utariwo, Inakuonyesha jinsi msingi wako unasimama. hanyuma rero urupfu ruraza, Alafu kifo kikaja, ruzira abo bagabo bombi, kajia mtajiri na Lazaro. ruziye Lazaro na Nyamutunzi. Ilipokujia baba hawa wawili, Lazaro na Nyamutunzi, Lazaro na mtajiri, umusingi wabo uje imusozi. na msingi wao ukaonekana. Ugiye imusozi, Ulipodhihirika, Nyamutunzi aramanuka aja imuhero, aja mu kuzimu, mtajiri akashuka akaenda kuzimuni, aja ahekenyera amenyo, agasuza umutima, akababara. mahali ya kupigwa yowe na ziki nyingi. Nyamutunzi arazamuka aja mu gituza cya Aburahamu. Na Lazaro akapanda akaenda kifuani cha Abraham.
Lazaro aja mu gituza cya Abrahamu. Lazaro akaenda kifuani Nyamutunzi mwa Abrahamu. aramanuka. Na mtajiri akaenda. Hanyuma nyamutunzi avugisha. Na alafu mtajiri akanena. Aramwangoyo iyo nza kubimenya. Akapiga hiyo akasema nani ningelijua. Amagara umuturanyi we Lazaro. Akamuita jirani yake Lazaro. Aramubwira ngo Lazaro. Akamwambia Lazaro. Fasha. Nisaidie. Kindasha ndagowe ndababaye. Ninaungua. Ndababaye cyane. Ninaumwa sana. None wotonyangiriza amazi. Kwa hiyo ni heri niwekee maji. Urashobora gufata urutoki rwawe ukorokoza mu mazi ukatonyangiriza ku rurimi. Eka kidole chako kwa maji alafu uniwekee kwa ulimi wangu. Udonge urashe kutonyangiriza gusa kimwe ku rurimi. Mtoni moja tu kwa ulimi wangu. Kugira ngo numve ko noba kuoroherwa. Ili nikisikia vizuri kidogo. Aramubwira ngo ndi nahuri. Akamwambia mahali niko na mahali huko. Hari indere ndende tiduye. Kuna njia ndefu hatuwezi patana. Hari umuriro munini cyane. Na kuna njia ndefu hatuwezi patana. Titworo waduhura nawe. Hatuwezi kumbana sababu ya shimo iko katikati. Kubera ko titwigeze tugira umusingi umwe. Sababu kwa kujenga hatukuwa na msingi. Twari dutuye hamwe. Tulikuwa naishi mahali moja. Twari dusangiye bimwe. Tulikuwa tukichangia mambo moja. Ariko ibyari bitandukanye bwari umusingi. Lakini jambo ambalo lilikuwa tofauti yangu na mimi. Aramubwira ngo none niba bidashoboka. Akamwambia kwa hiyo kama haiwezekani. Databuja Abrahamu ndiyo kurekura. Kwani baba wetu Abrahamu hawezi kuachilia. Ngusanga wanasize bene wacu n'abana banje. Ili wakute watoto wangu na ndugu zangu. Uje kuambira ngo bubake kujya wubatse. Uende wahubirie na waambie wajenge jinsi ulijenga. Ubabwire sabindi. Waambie yale maneno. Yagufashije wewe ukagera mu gituza cya Abrahamu. Maneno ambayo yamekusaidia wewe ukafika kifuani cha Abrahamu. Arongera aramusubiza. Akamjibu. Aramubwira ngo ntibishoboka. Akamwambia haiwezekani. Ibi hariho abahanuzi. Huko kuna manabii. Arabavuga butumwa. Kuna wainjilisti. Niba tabumvira. Na kama hawasikilizi. Ari ijambo ry'Imana. Kuna neno la Mungu. Niba taryumvira. Hawasikilizi. Ngo barebe umusingi wabo. Na wachunguze msingi wao. Bazagusanga. Watapata mahali huko. Ariko abazumvira abahanuzi. Lakini wale ambao watasikiliza abazumvira abavuga butumwa. Wale ambao watasikiliza abazumva ijambo ry'Imana. Wale ambao watasikiliza neno la bazubaka uko utubatse. Wao watajenga tofauti na jinsi umejenga. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Biblia inatubwira igihe cy'imperuka. Biblia inatuambia siku za mwisho. Ngo sasa abantu benshi ngo bakomanga urugi rumaze gukinga. Na watakuja watu wengi wakibisha na mlango imeshafunga. Ikavuga ngo bazokomanga. Watabisha. Bavuge ngo dukingurire. Na waseme tufungulie. Dukingurire mwami. Tufungulie mfalme. Abase ngo muri bande. Na atawauliza wao ni kina nani? Avuge ngo ni jewe bishop. Atasema mimi ni mchungaji. Ninja bishop. Ni mimi bishop. Ninja apotre. Ni mimi apostle. Ninja pasteri. Ni mimi mchungaji. Ninja muyumbe. Ni mimi muombezi. Ninja wewe kwaga. Ni mimi ambaye nilikuwa nikitabiriwa. Ninja wa undi watumye. Ni mimi yule ambaye amemtuma. Ninja wa undi wabwirije runaka. Ni mimi ambaye nimemhubiria mtu fulani. Ninja wabanye na runaka munzu. Ni mimi nimekaa na mtu fulani kwa hiyo. Kuko biri bitubwira. Sababu Biblia husema. Babiri basaba bari hamwe. Wawili watakuwa mahali moja. Ngumwe agenda utasigare. Mmoja akae na mwingine. Ngo basaba baryamanye ku gitanda. Wakilala kitanda moja. Ngumwe achukuliwe undasigare. Mmoja wao achukuliwa na mwingine abaki. Ngo basaba bari mu murima umwe. Watakuwa kwa shamba moja. Ngumwe agenda undasigare. Mmoja achukuliwa mwingine abaki. Uzaburi hejuru y'inzu. Yule atakuwa juu ya. Montasururuka maze gusezera. Atashuka ili aje. Azagenda. Yeye ataenda. Namara avuge ngo. Na aseme. Narimbana na runaka wagende hejuru y'inzu. Nilikuwa na mtu fulani na ameendea juu ya. Narimbana na runaka twari turyamanye. Tulikuwa na mtu fulani tukilala naye. Narimbana na runaka twagendanaga iminsi Tulikuwa yose. na mtu fulani tukitembea naye. Ariko Yesu ngo azabasubiza. Lakini Yesu atawajibu. Ababwire ngo nimwumve imbere mwabivume mwe. Tokeni mbele zangu nyinyi. Sinigeze kubamenya. Mimi sikuwatambua. Hanyuma rero ngo habeho kwicuza. Na baada hayo kutakuwa kujuta. Habeho gusuza umutima. Na kutakuwa kupiga yowe. Nene data. Ndugu mpendwa. Uko wubatse. Jinsi umejenga. Tibihagije. Haijatosha. Igihagije. Na inayotosha. Reba umusingi. Hebu tizama vizuri msingi. Reba umusingi. Tazama msingi wako. Kuririmba. Kuimba. Binatini bisanzwe.
birashoboka Haya yanawezekana. kuba pasiteri Kuwa mchungaji. ari biroroshe Haya ni mambo rahisi. kumenwa amavuta Na kumwagiliwa mafuta. biroroshe Mambo rahisi. kugira abashirika benshi Kuwa na washiriki wengi. biroroshe Haya ni rahisi. ariko ikigoye Lakini jambo ngumu. ndari kizagwesha kwicuza Kuangalia jambo ambalo itakuletea. ndari kizatuma wicuza Ambayo itasababisha wewe uchuke. n'umusingi Msingi. bajya mu bana Wale ambao mnaishi pamoja tiwobona umusingi wabo huwezi ona msingi wao. tiwobona umusingi wabo Yesu wewe unaziona. naratangaye Umeshangaa? ino Huku iyo wibwa ifaranga ukiibwa pesa, nibwo uzuzivuga hapo ndio huwa wanazizungumza. ariko batarazi kwiba ndi wozivuga Lakini kabla hawajakuiba pesa hizo huwezi zizungumza. batarakunyaga Kabla wao unyang'anywe, tiwobwira abantu mufite ibihumbi ijana huwezi ambia watu ya kwamba wewe una shilingi 100. oyayi ariko basikunyage gutya Lakini wakikudanganya, uraba wamiriza ngo banjanye ibihumbi ijana utapiga kelele ukisema wamekuchukua ibihumbi ijana biragiye 100,000. hari uwanje akakubwira ati yewe Mtu alikuja wowe ufite ifaranga je, una pesa? ti pi Nakwambia sina hata kidogo. pi nda faranga mfite Sina pesa. ariko bazi kunyaga gutya Lakini wakikunyang'anya tu, tiwo kwihangana uzuvuga huwezi kuvumilia, huwa nasema. sema amen Amen. sema amen Amen. icyo umuntu yubatseho cyose Jambo lolote mtu anajenga juu, icyo umuntu yubatseho cyose jambo ambalo mtu anajenga juu, kiba kihishe tikiboneka kinajificha, haiziriki. tikigaragara pi Haiziriki. bwana asifiwe Amen. bwana asifiwe Amen. ndakubwira ko ibyo abantu bubakiyeho byose Ninakuambia mambo ambayo watu wanajenga juu birahishe inafichwa. birahishe Inafichwa. tibiboneka Haiziriki. tibigaragara Haionekani. keretse ikije kurimbura Bali jambo ambalo inakuja kuangamiza. nicyo kiza kigaragaza imisingi Hiyo ndio inakuja na inadhihirisha msingi. sema amen Amen. sema amen Amen. ikiza kurimbura Jambo linaja kuangamiza ikiza gusenya ambayo inakuja kuteketeza. nicyo kiza kigaragaza Hiyo ndio umusingi inadhihirisha msingi. ariko umusingi igihe cyose Lakini msingi kwa nyakati zote uba uhishe unafichwa. dawudi aravuga Daudi akasema, abanga si imfatiro zisemwe akasema na msingi ikibomolewa, umukiranutsi azabeshwaho je, mwenye haki ataishi kivipi? sema amen Amen. iyi misingi ishyizwe ku mugaragaro Na misingi ikizirika, noneho barya bubatse wale ambao wamejenga, bazabifata bate je, wanajichukulia kivipi? sema amen Amen. sema amen Amen. iyi misingi igaragaye Na misingi ikizirika, wogaragaza imisingi gutya watu wakizihirisha niho misingi, twomenyana hapo ndio tunajuana. titwomenyana Hatuwezi juana. tituziranye Hatujuani. tituziranye Hatujuani. dukorane tituziranye Hatujuani. tubane mu ikanisa tituziranye tubane muri pastorale tituziranye tubane ku gitanda tituziranye Hatujuani. tituziranye Hatujuani. ikizaza gituma tumenyana Na itasababisha tujuane. nigihe imisingi ishyizwe ku musozi Ni wakati ambao msingi itazirika. nigihe imisingi ishyizwe ku musozi Wakati misingi yetu itaonekana. bene data Wapendwa, ufite umusingi ki je, una msingi gani? ndashaka kureba umusingi wawe Ninahitaji utazame kugira ngo msingi ejo wako. utazicuza Ili kesho usijue. kugira ngo ejo utazatangara Ili kesho kugira ngo usijue. ejo utazaja kubabara Ili kesho usihuzunike. ejo utazaja kurira Kesho usilie. utazaja kuboroga Na usipige yowe. sema amen Amen. sema amen Amen. ndashaka kugukiza umuborogo Mimi ninahitaji ndashaka kukupiga kukubwira yowe. ikizagukiza umuborogo Ninataka nikwambie jambo ambalo itakusaidia. ndashaka kukubwira ikizatuma utarira Jambo ambalo itatuma wewe usilie. ndashaka gutuma igituma wicarana icyizere Jambo ambalo itasababisha wewe ukae na imani. igituma usigarana icyizere Utabaki na imani. igituma usigarana icyizere Jambo ambalo itasababisha wewe ukae na imani. umusingi Ni msingi. sema amen Amen. sema amina Amen. ni umusingi Msingi. umusingi wawe ni iki Je, msingi wako ni gani? umusingi wawe ni igiki Msingi wako ni gani? umusingi wawe wubatse gute Je, msingi wako unajengeka? umusingi wawe ugera he Msingi wako unafikia mahali wapi? umusingi Inarudilia hapo kwa mchanga. twasomye inzu zibiri Tumesoma nyumba mbili. hari inzu zibiri Kuna nyumba mbili zihesha zikomeye zihesha zigaragara ikomeye n'idakomeye nyumba mbili ambayo inazirisha nyumba ngumu na nyumba ambayo ni inzu nzuri. zibiri zifite imisingi itandukanye Nyumba mbili ambazo zina misingi tofauti. bibiliya yatubwiye ngo Biblia inatuambia ya kwamba umwe yarubatse mmoja amejenga, agiye kubaka alipojenga
arachukura. Yeye akachimba. Arachukura. Akachimba. Ngwara arika hasi. Akafika chini. Ngwayo amanura urufatiro rwe. Akashusha mwamba wake. Ngo augeza ku rutare. Akashusha na akafika kwa mwamba. Akashusha msingi wake kufika kwa mwamba. Yamanuye msingi wa gushika ku rutare. Aramanura ugeza ku rutare. Akashusha kufika kwa hadi mwamba. Hanyuma rero mwabona kubaka. Na baadaye akajenga. Undi nawe Ngine ngwaje kubaka. Alipojenga ngwagarukira ku musenyi. Yeye akarudilia kwa mchanga. Kwa ardhi. Kwa ardhi. Nono iwagarukira hano hafi. Yeye akarudilia kwa ardhi. Igera chukura. Hakuchimba. Tiyika. Hakufika. Kugira ngo ageze umusingi we ku rutare. Ili afikishe msingi wake kwa mama. Hari abantu bagarukira ku butunzi. Kuna watu ambao wanarudilia. Hari abantu bazubaka bakagarukira ku mubiri yao. Watu wanajenga wanarudilia kwa miili yao. Nico gituma yirata umubiri we. Ndio maana wanajivunia mwili wake. Nico gituma yirata ubutunzi bwe. Ndio maana anajivunia mali yake. Nico gituma yirata umuryango. Sababu hiyo anajivunia hata familia yake. Nico gituma yirata isi. Ndio maana anajivunia ulimwengu. Nico gituma yirata Kenya. Ndio maana anajivunia Kenya. Kandi izo zose ni ardhi. Na maneno haya yote ni ardhi. Izo zose ni umusingi ni ku musenyi. Yanafananishwa na ardhi. Uwo ni umusenyi. Maneno haya yote ni ardhi. Umuntu akananirwa gucukura. Mtu anashindwa kuchimba. Ngo atambuke ubutunzi bwe. Ili apite sana. Umusore umwe afite ubutunzi. Kijana mmoja alikuwa na utajiri. Nono akiranukira Imana. Yeye akakuwa mwenye haki mbele za Mungu. Ngo yitwararika n'amategeko. Yeye akajichukulia vizuri na amri. Biblia itubwira ngo asanga Yesu Kristo. Biblia ikatuambia siku moja akamkuta Yesu. Aramubaza ngo se Akamwambia je, kugira ngo umuntu aronke ubwami bw'Imana nikibisaba. ili mtu apate ufalme wa mbingu inaomba nini? Kugira ngo umuntu yinjire mu bwami bw'Imana bisaba iki? Ni nini ambao inaomba ili mtu aingie kwa ufalme? Yesu aramubwira ngo Yesu akamjibu, nuko ngo uba amategeko yose y'Imana. ni vizuri uyatii amri, sheria zote za Mungu. Aramubwira ngo ivyo ndavyitondeye wereye mu buto bwanje. Mtu huyo akamjibu Yesu, haya nimejichukulia vizuri. Kugeza none. Nikiwa mtoto up to now. Kugeza uyu munsi. Hadi leo. Yesu arongera aramubaza. Yesu akamuuliza. Aramubwira ngo yego kabisa. Akamwambia ndio. Warabikoze. Umeyafanya. Kuko ndigeze abesha. Kwa sababu hakudanganya. Ndigeze abesha. Hakudanganya. Aramubwira ngo sasa. Akamwambia kwa hiyo. Hasigaye kimwe. Unabaki jambo moja. Hasigaye kimwe turitse umusingi. Akamwambia jambo ambalo linabaki ni moja, haujafikisha msingi kwa mwamba. Yego. Turitse umusingi ku rutare. Haujafikisha msingi wako kwa mwamba. None genda witse umusingi. Kwa hiyo nendeni na ufikishe msingi wako. Genda ufate ubutunzi bwawe ufite. Na uchukue mali unayo. Bwose ubugurishe. Yote uyauze. Ugaburire abakene. Na alafu uwapee maskini. Usangire n'abakene. Uchangie na maskini. Kugira ngo umusingi wawe. Ili msingi wako. Utambuke ifatiro zawe ndizi ubutunzi. Ili msingi wako upite na isirudilie kwa utajiri. Ubutunzi bwawe ntibube urufatiro. Na mali yako isiwe msingi. Utibuke ugere ku rufatiro. Ushuke na ufike kwa mwamba. Urutare ni Yesu Kristo. Na mwamba huyo ni Kristo. Amubwiye gutyo. Nilipomwambia hivyo. Biblia ivuga ngo umusore yavuye imbere y'Imana. Biblia inasema kijana huo yavuye imbere ya Yesu. Alitoka mbele za Yesu. Ngo akanyarasha ababaye cyane. Alipofunga uso akihuzunika sana. Ngo ava imbere ya Yesu aragenda. Akatoka mbele ya Yesu na Yesu nibwo yavuze ijambo. hapo ndipo Yesu amesema. Aravuga ngo biragoye cyane. Akasema ni ngumu zaidi. Biragoye umutunzi. Ni ngumu mtajiri kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. kuingia ufalme wa mbinguni. Aravuga ngo icyoroshe. Akasema iliyo rahisi. Ngo ni ngingamiya kwinjira mu izuru ry'ijuru shinge. Ni ngamia kupita kwa tundu ya shindano. Aravuga ngo biragoye. Akasema ni ngumu mno. Umuntu utarubatse ku rutare. Mtu ambaye hakujenga kwa mwamba. Kugira ngo azinjire mu bwami bwo mu ijuru. Yaingie kwa ufalme wa mbinguni. Kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kwa sababu Yesu yeye ndiye njia. Tawuzaja kwa data tamusha. Kuna yeyote ambaye ataenda kwa baba bila Yesu. Biragoye ndabarahiye. Naambia ukweli ni ngumu. Yesu yaravuze ngo biragoye. Yesu ameyasema mwenyewe. Yesu yaravuze ngo ntibishoboka. Yeye amesema haiwezekani. Ntibishoboka. Haiwezekani. Ntibishoboka. Haiwezekani. Niba kama urufatiro rwawe msingi wako utaramanutse ngo rugere ku rutare, haikumshuka na ifike kwa mwamba, niba bigarukira kuri ardhi, kama hayo yanarudilia, niba bigarukira ku musenyi, kama maneno haya yanarudilia
biragoye kuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ni ngumu kwa kuingia ufalme wa mbinguni. Reba ikiza gitumuza gusenga. Inayosababisha ukuje kuomba. Ni urebe icyo ari cyo. Hebu tazama vizuri, chunguze nini inayosababisha uri umukirisitu. Chunguza ile inayosababisha uwe Mkristo. Uri umukirisitu sur base de quoi? Wewe ni Mkristo kwa kiini gani? Uri umukirisitu bitewe n'iki? Wewe ni Mkristo kwa sababu gani? Wewe uri pasiteri bivuye he? Mchungaji wewe kwa sababu gani? Wewe uri umuyumbe uva biturutse he? Wewe ni mwombezi kutokea ni wapi? Umusingi ni uwuhe? Msingi wako ni mgani? Urufatiro ni uruhe? Mwamba ni mgani? Sema amina. Haleluya. Ifatiro za benshi Na misingi ya wengi iri hano mu isi. iko hapa ulimwenguni. Iri aha mu isi. Iko hapa ulimwenguni. Ifatiro za benshi Misingi ya wengi ni abandi bantu. ni watu wengine. Yiringiye umuntu, Yeye anamtumainia mtu. yiringiye akazi, Anatumainia kazi. yiringiye umugore, Anatumainia mkewe. yiringiye abana, Anatumainia watoto wake. yiringiye ibyino mu isi. Yeye anatumainia ya Hari watu. umugabo wari ufite urufatiro ruzima. Kuna mtu ambaye alikuwa na msingi Bibiliya bora. itubwira witwa Yobu. Biblia inatuambia ni Yobu. Ngo mu gihugu cya Usi Kwa nchi ya Usi hariho umugabo witwa Yobu. kulikuwa mzee aitwaye Ayubu. Ngo yari umukiranutsi Yeye cyane. alikuwa ni mwenye haki. Ngo wubaha Imana. Yeye alikuwa kimtii Mungu. Uwo mugabo Mzee huo akagira ubutunzi, yeye alikuwa mtajiri. akagira abana, Alikuwa na watoto. akagira icyubahiro. Alikuwa na heshima. Nibyo zose yari abifite. Maneno hayo yote alikuwa nayo. Hanyuma rero Baadaye bimutera akiranuka. yeye akawa mwenye haki. Akiranutse Alipokuwa mwenye haki, abantu batekereza ko ari byo musingi. watu wakafikiria ya kwamba maneno hayo ndiyo msingi. Bibagiza ko umusingi utazuboneka. Wao kwa sababu nimewaambia msingi haiziriki. Noneho bareba abana, Wakitazama watoto, bareba ingamiya, wakitazama ngamia, bareba inka, wanatazama ng'ombe, bareba umubiri, wakitazama mwili, bakavuga ngo uyu mugabo, na wanasema mzee mzee huu, ibi bintu, mali hii, ibi, maneno haya, niko rufatiro. hii ndiyo mwamba msingi wake. Ngo Satani Shetani akaenda aja kuuma, akaenda mbele za Mungu, ahura n'Imana. akakutanana na Mungu. Imana iramubwira ngo uvuye Satani. Mungu akamuliza, je, unatoka wapi Aramubwira ngo Shetani? mvuye gutambagira mu isi. Akamwambia natoka kuzurura dunia. Aramubwira ngo mbone umugabo wita Yobu, umukiranutsi wawe. Mungu akajivunia Ayubu, akamuuliza Shetani, je, Kuko umemwona mwenye haki wangu? Yobu yari afite urufatiro rutari byo abantu bafite. Kwa sababu Ayubu mtu huyo alikuwa Yari na afite msingi urufatiro ambao rw'ibikenyeri. si wengine. Hakuwa na msingi reda. Yari afite ubikenyeri. Yeye msingi wake haikuwa mambo. Umusingi we wari ukomeye bitanga. Msingi wake ulikuwa ngumu mno. Imana irabyizera, irabyemera. Mungu akayakubali. Yesu aramwemera, aramwizera ko amugezeho. Yesu akamwamini na akamkubali. Imana yari imuzi, yari izi neza ko yubatse ku Mana. Mungu alikuwa anajua vizuri sana ya kwamba Ayubu amejenga juu ya Mungu. Umusingi wa Yobu Msingi wa Ayubu uri ku rutare. ulikuwa juu ya mwamba. Wari ku rutare. Ulikuwa kwa mwamba. Wari ku rutare. Ulikuwa juu ya mwamba. Iyo ushikije umusingi ku rutare, Na ukishusha msingi wako nafikia mwamba, Imana izi kumenya. Mungu anakutambua. Byanditswe, Paulo yarazanditse muri urwandiko yandikiye Timoteyo wa kabiri. Paulo ameandikia Timotheo kwa nyaraka ya pili, Igice cya kabiri umurongo wa 19. sura ya 2 na mstari wa 19. Yaramubwiye ngo urufatiro rw'inyuma nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Alimwambia akasema ya kwamba msingi wa Mungu bado inaimarika. Ngo ruracyahagaze. Bado Ngo inasimama. rwanditseho ikimenyetso ngo Naandikwa Uwiteka asabe. Mungu anajua walio. Haleluya! Muvuga izina ry'Uwiteka. Yule atakaye Mwave kujibu mu bidatunga. toke ndani ya mabaya. Iyo wubatse ku rutare, Ukijenga kwa mwamba, Imana izi kumenya. Mungu anakutambua. Iyo washikije umusingi wawe Msingi wako ku ukifikisha kwa rutare, Imana mwamba, irakuzi. Mungu anakujua. Imana yari izi neza ko Mungu alikuwa anajua vizuri ya kwamba Yobu ko yashikije urutare kuri ya Yobu. kwamba yeye amefikisha msingi wake kwa mwamba. Umusingi wiwe wari ku rutare, Msingi wa Ayubu ulikuwa kwa wari mwamba. ku Mana. Ulikuwa juu ya Imana mibarira mumenya. Alafu Mungu akamtambua. Iramumenya. Akamtambua. Yabibwira Satani. Nikamwambia Shetani, Waboneye umukiranutsi wanje uyo. umemtazama mwenye haki wangu Waboneye Ayubu. Yobu. Umemtazama Ayubu Wanditse izina ryiwe ryanditswe ku rutare. ambaye jina lake liko kwa mwamba. Haleluya! Izina rye ryanditse ku rutare. Jina lake liko kwa mwamba. Ndamuzi. Namjua. Ndamuzi. Namtambua. Na waranzi. Yeye naye ananijua. Kuko yanyubatseho. Kwa sababu amejenga. None wamubonye. Je, umemtazama? Satani aramubwira ngo wari beshe. Shetani akamwambia amejina. Yeme, Satani yari kuva kera yatangiye avuga ngo Imana izibeshe. Shetani yeye tokea awali alikuwa akisema Ariko Imana ntibesha. lakini Mungu yeye Imana ntibesha. Mungu hadanganyi kamwe. Yabeshe Adamu na Eva
inzoka yabeshe Eva Hadi amemdanganya Eva. iramubwira ngo Imana yababeshe. Kamwambia Mungu amewadanganya. Imana ntibeshe. Mungu adanganya. Satani yongekani kubesha. Pia shetani amedanganya mara nyingine. Imbere y'Imana. Mbele za Mungu. Imagine imbere y'Imana. Imagine mbele za Mungu. Mungu tugwana nawe. Sikiliza mtu ambaye azabesha kanwa kabesha n'Imana. Yeye anadanganya. Itasibeshwa kandi itabesha. Na pia hadanganya. Mumenye mumwiheke. Mujue na huo shetani akadanganya Adamu na Eva. Amedanganya Adamu na Eva. Ntazigera yireka. Na hajatubu. Ntazigera yireka. Na hajatubu. Yabesha Imana ntazireka. Yeye anamdanganya Mungu. Yabesha Imana ntazigera yireka. Amedanganya Mungu. Abwira Imana ngo uribeshe. Kamwambia Mungu. Yobu ikimutera gukomera. Yanasababisha yeye hakindi hakuna jambo jingine. Ningamia. Ninga. Ng'ombe. N'abana. Watoto. N'umubiri. Mwili. N'icyubahiro wamuha. Pia na heshima uliyopewa. Lakini gituma yobamere kuri. Wengine ambaye anasababisha. Haleluya. Amen. Imana iramubwira ngo Mungu akamwambia shetani. uzawibesha Satani. Wewe unajidanganya sana. Nanje ndakubwira ni wowe uzubesha. Pia wewe Reka turebe twemije nawe uzubesha. hebu acha tuone mtu ambaye anadanganya. Haleluya. Imana yacu tibesha. Watu wadanganya. Imana yacu tibesha. Watu wadanganya. Yeme mumwimenye mumwiheke. Iwe shetani na mtu Mumumenye mumuhunge. kimbie. Musange Imana ndibesha. Amkute Mungu ambaye Hanyuma aramubwira ngo genda ubiyubisha. alafu Mungu akamwambia chukua hayo. Ubishize amaboko yawe. Shetani akamwambia je, umesiweka kwa mikono yako? Ndabiguhaye bishize amaboko yawe. Mungu akamwambia nimeweka kwa vitanga vya mikono Genda yako. urebe Yobu utiyubatse ku bintu. Wenda mjaribu Ayubu. Yobu utiyubatse ku bantu. Yeye hajajenga kwa Yobu watu. utiyubatse ku bana. Yeye hajajenga kwa watoto wake. Haleluya. Bwana zibiwasa. Kuko ufite urundi rufatiro. Kwa sababu mtu yote Ufite ambaye ibindi byiringiro. mtu yote ambaye ana matumaini mengine, Azakogwa n'isoni. yeye ataaibika. Azamwara. Yeye ataaibika. Haleluya. Aramubwira ngo ariko yo. Akamwambia Ayubu. nta bindi byiringiro agira. Ayubu hana matumaini. Ibyiringiro ziyo tubiba ku bana. Matumaini yake haiko kwa. Bibiri iravuga ngo Yeye anasema havumu wiringira umwana w'umuntu. ala ni wamtegemea Havumu Mungu. wiringira umwana w'umuntu. Ala ni wategemea Mungu. Utabonerwa mwagakiza. Kuna ni ambaye hapatikani Hari kwa umuntu utabonerwa mwagakiza. mtu ambaye hana hapatikani kwa ndani mwake. N'aba bantu bose batwise. Watu hao wote ambao wanaishi ulimwengu. Sema amen. Amen. Aramubwira ngo yobi wetande si uwo kuvumwa. Kamwambia Ayubu si mtu wa kulaaniwa. Si umuntu wo kuvumwa. Si mtu wa kulaaniwa. Yiringiye abana be. Kwa sababu hatumaini watoto wake. Yiringiye n'ibindi. Yeye hatumaini mambo. Yiringiye ubonerwa mu bugingo. Yeye anatumaini yule ambaye ana nafsi. Yiringiye ubonerwa mu bugingo. Yule ambaye Ngo Satani abikoraho zose. Shetani akateka nyara mambo ya Ayubu. Ngo amaze kubikoraho zose. Alipoyagusia mambo hayo. Ngo yobu afata disikuru. Yobu akachukua msemi. Haleluya. Afata disikuru. Akachukua msemi. Afata speech. Yeye akachukua msemi. Afata agatuti. Yeye akachukua Atangariza abantu. akatangazia wanadamu. Arababwira ngo Akamwambia kwamba sema amen. Sema amen. Aravuga ngo aravuga ngo ibyiringiro byanjye akasema matumaini yangu ndabikomeje. ninayazingatia. Ndabikomeje. Ninayazingatia. Gihumeka umwuka w'abazima. Nikingali napumua. Aravuga ngo nikomeje gukiranuka. Nitaendelea kuwa mwenye haki. Nkomeje gukiranuka. Nitaendelea kuwa mwenye haki. N'ibyiringiro byanjye ndabikomeje. Matumaini yangu pia Ngo nzobimanukana. nitashuka nayo. Nzanabimanukana. Nitashuka na matumaini Si hano gusa bizoshirira. haitakomea hapa. Nzabimanukana mu mugaruro y'ikuzimu. Nitashuka hadi kuzimuni. Iriya mu mukungugu. Huko ndani kwa mavumbini. Nzabiryama nayo. Nitalala nayo mavumbini. Nzabizuka nayo. Pia nitamka nayo. Ngo nzibonera Imana yanje. Nitamtazama Mungu wangu. Nzibonera Imana yanje. Nitamtazama Mungu. Nzayirebera n'amaso yanjye. Nitamtazama kwa macho. Ataraye uwundi. Macho yangu. Ibyiringiro mufite. Matumaini nayo. Nizo kuzobona Imana. Yeye ya kumuona Mungu. Haleluya. Haleluya. Kidutera kuzobona Imana. Ile jambo ambalo kusababisha kumuona Mungu Ni umusingi. ni msingi. N'uburyo wubatse. Ni jinsi umejenga. N'uburyo wamanuye umusingi wawe. Ni jinsi umeshusha msingi wako. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Sema amen. Aramubwira ngo ibyiringiro byanjye Akamwambia matumaini yangu nzobimanuka. nitashuka nayo mavumbini. Umusingi wanjye nzi ko uriho. Kwa kuwa ninajua ninatambua ya kwamba msingi wangu uko bado. Urubatswe. Na msingi wangu umejengeka. Imfu zaraje, mafuriko ikaja. Na gharika na mafuriko yakaja.
umuyaga urahuha kuri yo. Pia na upepo ukapiga kwa Ayubu. Imifi iratera. Na mafuriko yakapiga. Amazi inzuzi ziruzu. Na mito ikajaa. Inzuzi ziruzu. Magarika yakaja. Inzuzi ziruzu amazi ziratera. Garika hizo zikaja kwa nyumba hiyo. Mazi kuita kuri Yobu. Ikajipiga kwa Ayubu. Ngo Yobu yamasigara hagati. Yobu akasimama. Icyo cyatumye avuga diskuru. Ndio maana amechukua Musume Daudi. Mmoja yabashishuma. Yeye mtoto wake agwasumana. Mtoto wake kama moya nakunda cyane. Alikuwa kimpenda sana. Aramugwaza. Akamgonjesha. Ngora arataka. Yeye akalia. Arasenga. Akaomba. Yambara ibigunira. Akavaa. Yinjiri huduma. Akaingia. Asiga office. Akaachana. Asiga office. Akaachana na office. Aleka office. Akaachana na office. Aleka kazi. Akaachana na kazi. Aleka fara. Akaachana na pesa. Aleka Israel. Akaachana na Israel. Arayireka. Akaachana na taifa. Yuna makuna nawe. Akaenda juu ya mtoto wake. Bamusa asabima. Akamuomba Mungu. Aramusengera. Akamwombea. Aramwamoma. Akamwambia Mungu. Kirisu y'umwana wa. Niponye mtoto. Kirisu y'umuhungu. Niponye kijana. Biblia ishivuga ngo. Inasema ya kwamba umwana arapfa. Mtoto wake akafariki. Umwana apfuye. Akafariki. Abagaragu batinya kumubwira. Na watumishi wake wakaogopa kwa kumwambia. Ngo bakaza batinya kumwegera. Walikuwa wakiogopa kumkaribia. Bakavuga ngo ari imiga. Walikuwa wanajua ya kwamba yeye kubera imbaraga yashoye asengera uyu mwana. Kwa sababu alichukua nguvu kubwa kwa kubera urukundo yamukunda. Na upendo wa dhati ulikuwa kwa mtoto huo. Daudi alini. Na Daudi huyo yeye atajichukua vibaya. Mumuchunge neza mumuwe hafi. Mumuchunge asije akajinyonge. Ayiya wana. Duweze se cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ariko Daudi suko zariwe. Lakini Daudi moyoni mwake haikuwa hivyo. Daudi umusingi we nuko yakunda umwana we ariko umusingi watamuka umwana we. Daudi ngala alikuwa mpenda mtoto wake lakini msingi wake ulikuwa unapita kwa mtoto. Sema amen. Umusingi wari kure y'umwana we. Msingi wa Daudi ulikuwa beyond mtoto wake. Yari yarawimze. Yeye alikuwa amechimba. Agera ku mwana. Akafika kwa mtoto. Aramutambuka. Akapita. Aramutambuka. Bwana zimeweza. Niki watambutse. Yeye umepita jambo gani? Niki watambutse. Yeye umepita jambo gani? Niki wachukuye. Yeye umechimba nini? Niki wachukuye. Umechimba nini? Uragitambuka. Na ukapita. Kugira mugere ku rufatiro. Ili ufike kwa mwamba. Sema amen. Yari yarachukuye. Yeye amechimba. Arenga Israel. Akapita taifa la Israel. Arenga ugani. Akapita mfalme. Ariko Daudi. Daudi wakazukenyera akabyinirima. Daudi alikuwa akifunga Bwana na mchezea Mungu. Umusingi wa Daudi wari wararenze ugani. Msingi wa Daudi ulikuwa umepita ufalme. Agacheura arabyina. Na anachezea Mungu. Abyinirima. Anamchezea Mungu. Ngo umugore we araraka. Mkewe akakasirika. Umugore wari waragarukiye umusingi wari waragarukiye ku bwami. Mkewe msingi wake ulikuwa unarudilia tu juu ya ufalme. Ubwami Daudi yari afite. Ufalme ambao Daudi alikuwa nayo. Ndio umugore we yari yarubatse. Mahali hapo ndio msingi wa. Ndio umugore yari yaragarukiye. Hapo ndio msingi wa. Nao Daudi yagarukiye ku bwami. Lakini Daudi hapo anakarudi. Haleluya. Yari yaratukuye. Yeye amechimba. Agera kuma. Akafika kwa mwamba. Agera kuma na Israeli. Akafika kwa Mungu wa Israeli. Wafe kuikubita amaso. Alipoitazama. Aracheura. Akafunga. Arakemye. Akafunga. Amazarangarazi. Akamchezea. Atamirima. Akamchezea. Daudi aratamba. 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 Daudi aririmba. Daudi aririmba. Daudi aririmba. Aririmba. Tiyita kugami. Tiyita kubangu wa ministre. Tiyita kubangu watuye Israeli. Aya aririmba. Aririmba. Aririmba Daudi. Arabyina Daudi. Abyinirima. Arayibwa abwira umugore we. Ngo wamufafa we. Tubizi. Ndamakuruzi. Imana. Niyo yakuyeho isoko ngoma. Anishiraho. Niwa kungayo. Ndenda kungayo. Sindiwa kumugami. Niwa kunga Kristo. Araririmba. Arabyina. Atamirima. Daudi we. Daudi reka aririmbira Imana. Acha Daudi amwambie Mungu. Imana yari yaramubonye kera. Mungu alikuwa akimtazama Munsi mushyira ku ngoma. Siku alimweka
yabwiye Samweli Kamwambia Samuel. iramubwira ngo genda kwa Yesayi Kamwambia nini kwa urasanga umuhungu utapata kijana. umeze nk'umutima wanje ushaka Kama yeye ni kama vile uzokora ibyo ushaka byose. huyu ndiye atatetea. Nicyo gituma Dawudi Ndio maana Daudi arangiza alipomaliza Biblia isivuga ngo amaze gukora ibyo Imana ishaka mu gihe cye alipomaliza kutenda yale mapenzi ya Mungu kwa wakati wake ngo arasinzira akasinzia. ngo ashyirwa kuri ba sekuruza Akamweka kwa babu arabura. na akaoza. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Dawudi we bene data bakristo Ndugu wapendwa wa Kristo. waracukuye ugeza Je, umechimba kufika wapi? waracukuye ugeza Umechimba kufika wapi? wagarukiye hehe Je, umefikia wapi? ti wowe waragarukiye ku bana Au kufikia kwa watoto? ti wowe waragarukiye ku bwami ku cyubahiro ufite Je, haukuchimba ukafikia tu kwa ti wowe waragarukiye ku heshima pasiteri unayo wala kwa uchungaji? abapasiteri benshi ngo ti wowe bakibyina kandi atari ukubura imbaraga Wachungaji wengi hawataki kumtazama Mungu na hawakosi nguvu. bagarukiye ku gipasitori Wao wamechimba na yewe wakakaribia. zagarukiye ku ntebe y'umupasiteri Walichimba wakarudilia kwa kiti cha abandi ngo babaye abategetsi wengine ngo ni walikuwa guverineri wao ni magavana. yewe zagarukiye kuri guverineri kuri guverinora Je, imerudilia tu kwa ugavana? abandi ngo ni umutunzi ngo afite ravafo ngo afite imodoka zigezweho ngo arakize ngo afite inzu Wengine ati ni matajiri wana magari ama nyumba mazuri. abandi ngo bafite za doktora abandi bafite profession ngo professiora barakize bafite ubwenge bwinshi Wengine ati wamesoma ni wasomi waliaji, wengine wametajirika. ntabwo uzagarukiye Je, hapo ndio imekaa. uva mutangariza itangazo rya nyuma Acha nikutangazia. mafuriko inakuja Mivira. pepo unakuja utaangusa Usawi manu. kile chochote kina msingi ulio bora Ikintu chose kitafita msingi mwiza. kila chochote hakikuweza kuweka msingi wake kwenye mwamba Iza kurai byose bituma kitafita msingi mwiza. ndagutangariza none Nakutangazia leo. ngo ikintu icyo wubatseho cyose Jambo lolote ambalo umejenga juu. niba umusingi utaratambutse umusingi wawe utaratambutse umusenyi Kama msingi wako haijapita ardhi, niba utaratambutse ibyo urebesha amaso kama msingi wako haijapita mambo ambayo unayatazama na macho yako. sema amen Amen. niba umusingi wawe utaratambutse iyi si dutuyemo Kama msingi wako haijapita ulimwengu ambao tunaishi. niba utaratambutse ubutunzi turebesha amaso Kama haijapita utajiri ambao tunayotazama na macho. niba utarageze ku rufatiro ku rutare Kama wewe haukuchimba ufikie mwamba, uraje uragwa utaanguka. urupfu ruraje Na kifo inaja. hari icyo abantu biyibagije Kuna jambo ambao watu huwa wanasaulika. hari ikintu abantu biyibagije Jambo ambao wanajisaulikisha. mwiyibagije ibintu bitatu Mmejisaulikisha mambo matatu. mwiyibagije imvura Mmejisaulikisha mvua. mwiyibagije imvura imutingito imvura ikundura Mvua ambayo inabomoa. imvura ije kugusenya Mvua ambayo itakuja kwa kuangamiza. mwiyibagije amazi Mmejisaulisha maji. isi ya mbere Biblia ilitubwira ngo yarimbuwe n'amazi Biblia huwa inatuambia ulimwengu wa Noa yarababwiye imeangamia kwa sababu ya maji. Noa yarababwiye ngo imvura igiye kugwa Noa amewaambia mvua itanyesha. imvura iraguye Mvua itanyesha. imvura iraguye Mvua inanyesha. imvura irashigwe Inakuja inyeshe. umwuzure uraje Na mafuriko yanaja. nimuze twinjira mu nguge Njoni tuingie kwa ngo safina. banga kwinjira mu nguge Wakakataa kuingia kwa safina. ariko imvura yaraguye Lakini mvua imenyesha. nakubwira ukuri Nakwambia kweli. icyo wubatseho cyose Jambo ambalo najenga uko wubatse kose Sisi umejenga. reba ko bizoresista mu mvura Hebu chunguza vizuri kama itaimarika kwenye kati za reba ko mafuriko. bizoresista mu mwuzure Hebu jichunguzeni kama itaimarika kwenye kati za mafuriko na gharika. umwuzure uwo musingi wawe uzabasha kuresista mu mwuzure Je, msingi wako utaimarika kweli? mu mwuzure uzaresista Kwa wakati wa gharika itaimarika. biraje bimenyekane Nakuja na itatambulika. biraje ibyahishwe byose bishyirwe ku mugaragaro Yale ambayo yamefichwa yataonekana ewe hadharani. biraje ibyakorewe mu bwisho ngo bishyirwe ahabona Yale ambayo yametendewa kwa giza yatakuja birije hadharani. ngabo n'ibyakorewe mu nzu ngo bizashyirwa ku gasengero Biblia inasema na yale ambayo yametendewa ndani ya nyumba ibyishe itakuja. byose bizatwikurwa Mambo yote ambayo yanafichwa. haraje ikije yatakuja gutwikurura hadharani. ibije gutwikurura Na jambo ambalo nakuja kuyaweka hadharani. kandi kibije gutwikurura gusa Na haitaweka hadharani tu, bije no kurimbura bali na itaangamiza. ufite uwe musingi Je, una msingi gani? Paulo arabivuga
murongo wa 11. Korinto wa kwanza sura 3 na aya ya 11. Duhere ku 10 ni mwasome gira dusose. Someni hapo na alafu tukaaminishe. Gatatu 10 kugeza ku 11. Biblia inasema leo umusingi wawe ufite ndashaka kukubwira umusingi wari ugomba kureba. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa. Kwa ni Paulo. Mimi kama mkuu wa jenzi mwenye hekima. Kama mkuu wa jenzi yari umuhanga kubaka mwenye hekima. Naliuweka msingi. Umuntu w'umunyabwenge ari umusingi bene data. Niliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Au ndi mundu ashobora kubaka. Lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Kila mtu angalie jinsi anaweza kujenga juu ya mwamba huu. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka. Maana hakuna msingi mwingine mtu anaweza kuweka. Hao ni msingi Mungu msingi. Muve muri muyindi yose aho muhagarariye. Isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa. Isipokuwa msingi uliokwisha kuwekwa. Yaani Yesu Kristo. Yaani ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Biravuze ko nuko ubuntu bw'Imana nahawe. Nuko ubuntu bw'Imana nahawe. Bungana. Nashizeho urufatiro. Namaze gushyiraho urufatiro. Kumwubakisha mukuru w'ubwenge. Kumwubakisha mukuru w'ubwenge. Mubabubakisha bakuru w'ubwenge mukagira Imana. Undi yubakaho. Kandi ahubwo ubundi muntu yoza kubakaho. Ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Ariko umuntu wese niyirinde uburyo yubaka. Kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho. Nta rundi rufatiro umuntu yobasha gushiraho. Keretse ubwashizeho ariko Yesu Kristo. Keretse ubwashizweho kera ariko Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndashaka kugira urufatiro nyago ushobora kugeza umusingi wako. Nataka kukuambia mwamba bora ambao unaweza kuwekea msingi wako. Kumubatsi mwiza wubaka w'ubwenge. Kama wewe mjenzi mzuri mtaalamu mwenye hekima. Niba ushaka kuba umubatsi mwiza w'ubwenge. Kama wewe unahitaji kuwa mjenzi wa hekima. Niba ushaka kuba umubatsi mwiza w'ubwenge. Kama wewe unahitaji kuwa mjenzi mzuri wa hekima. Tiwubake kurundi rufatiro. Usijenge kwa msingi mwingine. Mureke kugarukira kuzindi fatiro. Musirudilie kwa mambo mengine. Timugarukire kuri no misingi ubutunzi. Na msirudilie kwa kujenga kwa timugarukire kubindi bitari Kristo. Musirudilie kwa mambo mengine isipokuwa Kristo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Nimuve kuzindi fatiro zo. Tokeni kwa miamba mingine yote. Tambukizo fatiro zindi. Pita msingi hiyo. Kuko izo zose ikije kiraje kuzikuraho. Kwa sababu mambo hayo jambo lolote linakuja litatoka. Haraje teknolojia iteye ubwoba yo kurimbura. Unakuja teknolojia ya ajabu ambayo itaangamiza. Nico gituma muri kige hari amakanisa menshi ari mu gushingira abagabo ku bagabo. Ndio maana siku hizi kuna makanisa mengi ambayo inabarikia ndoa ya mume na mwingine. Hari nico gituma muri kige hariho abagore bashakana umugore ku mugore. Ndio maana kuna siku hizi mke na mwingine wanafanya ndoa. Hiyo ni mafuriko inakuja. Hizo ni uzuri ilikuza. Ni udafite urufatiro ariko Yesu Kristo. Wewe kama hauna mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Ni udafite kama wewe hauna mwamba ya Mungu. Ndakubwira ko utazabasha gutsinda iyo teknolojia. Ninakuambia na kuhakikisha kwamba wewe hautaweza kupambana na teknolojia hiyo. Tuzabasha kugwana n'ivyo ngivyo. Hautapambana na mambo hayo. Haje mafuriko y'ubutunzi. Kunaje mafuriko ya utajiri? Y'ubutunzi butarubwima. Utajiri ambao si wa Mungu. Utuba Imana. Ambao haimheshimu Mungu. Bazaguweza ngo uyakanima. Ambao atakupea ili mkane Mungu. Niba udafite urufatiro ariko Yesu Kristo bashizweho kera. Wewe kama hauna mwamba aitwao Yesu Kristo ambaye ameweka hapo awali, uraje utsindwe. Utashindwa. Kandi kugwa kwawe kuzoba gukomeye. Na mwanguko wako utakuwa ni mkubwa. Kuko uzicuza kandi uboro gutake. Kwa sababu utajuta na utapiga yowe. Haraje. Unakuja. Hari Satani agiye kwinjira mu rusengero. Shetani anakaribia ingie kanisani.
Satani yinjiye mu rusengero. Satani ameingia kanisani. Yinjiye yihishe. Yeye ameingia kijificha. Yinjiye kisirisiri. Amejipenyeza. Ari mu kanisa. Hapo kanisani. Karakoresha abantu. Yeye anatumia watu. Niba nta musingi ufite. Wewe kama hauna msingi. Uzoroga. Utaloga. Uzasambana. Utasharatika. Uri umukristo. Na ukiwa mkristo. Uri umupasiteri. Ukiwa mchungaji. Uri umuyumbe. Ukiwa mwombezi. Sema amen. Amen. Sema amina. Mafuriko inaja. Nyuzure ilikuza. Uzobesha. Utadanganya. Cyo gituma abapasiteri bari mukubesha. Ndio maana wachungaji wengi wanadanganya. Bagafomora. Na wanatumia mambo ya abapasiteri b'Abanyamulenge n'Abanyarwanda. Wachungaji wa Kinyamulenge na wa Kinyarwanda. Ubu nyine ko barabesha mu itorero ry'Imana. Squeeze wanadanganya kanisani Mungu. Ubazanye isi bayinjije mu rusengero. Wamechukua ulimwengu akaingiza. Bayihaye icyicaro. Na wamempea nafasi ya ubu nyine ari mukwa amafata kamesha. Anachukua na anadanganya. Akavuga amagambo y'Imana badatunga. Yeye anazungumza. Ariko Bibiliya yavuze ngo Biblia inasema Paulo yavuze mu rufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Paulo amesema ya kwanditswe ijambo ngo msingi wa Mungu bado Uwiteka azabe. Na inaandikwa neno Azabiwe. Mungu anajua. Kandi nguvuga izina ry'Uwiteka. Yule amana ni Ngoze mu bidatunganye. atoke ndani ya Abapasiteri bari mu bidatunganye. Pastor wengi Narabiboneye n'amaso yanjye. Abesha fomora. Anadanganya Narabiboneye n'amaso yanjye. Nimeona na macho yangu. Afata inzoga zabuza abantu. Anachukua pombe akikataza wengine. Agafata meza. Anachukua meza ya Bwana. Akavuga ngo aya ni ameza y'umwami. Na anasema mambo haya ni meza ya Agafata divai. Anachukua divai. Akavuga ngo aya ni ameza y'umwami. Anasema hii ni meza ya Bwana. Akayaheza abakristo. Anayapea Kristo. Mukanya gatoya agafata fanta. Kwa muda mchache anachukua soda cyangwa amazi. wala maji. Akavuga ngo iyi ni inzoga. Na anasema hii Akongera akabiheza abakristo. na anapea Kristo. Rero abo narabiboneye. Hao nimewatazama. Bila msingi ulio hai. Utafite msingi. Bila msingi ulio hai. Utafite msingi mzuri. Wataanguka tena vibaya. Na anguko hiyo itakuwa ajabu. Kandi kuko uko. Nababwira ukuri kw'isi none itsinda amakanisa. Ninawaambia ukweli. Kiratsinda barya biyita ko bafite imisingi. Nyamara imisingi yabo yagarukiye ku bikenyeri. Yagarukiye ku musenyi. Imerudilia kuvuga izina ry'Uwiteka Imana. Sababu ile anatamka nave mu bidatunga. Toke kwa mabaya. Biblia iravuga ngo dukure ibigawa mu bishimwa. Leo nasema tuyatoe. Ngira ngo duhinduke akanwa k'Imana. Akanwa k'Imana. Akanwa k'Imana. Kuvuga Imana. Ukongera kavuga imico. Twavuye mu mico. Twavuye mu miryango. Twahindutse ishanga ryera. Ab'Imana yitoranirije. Kugira ngo babe abatanzi. N'abategetsi bategetse isi. Bene data. Reba umusingi ufite. Reba umusingi ufite. Reba umusingi ufite. Kugira ngo utazaza ukuhendwa. Usije kudanganyika. Utazaza kugwa. Usianguke. Imvura iguye. Na mvua ikinyesha. Nivitemze. Na mafuriko yanaja. Umuyaga uhushe. Na upepo Mwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Mwubake kuri Kristo Yesu. Jengeni kwa Kristo. Niwe musingi uliyobora. Yeye ndiye msingi uliobora. Nibwo rufatiro. Yeye ndiye msingi. N'urutare. Yeye ni mwamba. Rutanyeganyega. Ambayo haitikisiki. Mani bahumurisha. Mani bagirire neza. Mungu awatendee mema. Uwiteka ndagushimiye. Mana ndaguhimbaje. Shimishijwe n'ijambo ryawe muri uyu mugoroba. Sandi Yesu Kristo. Kuba kubatseho bose batazanyeganyega na gato. Ahubwo bazahora bahamye. Bazahora bahimbaza. Bazahora basingiza. Tibazatsindwa namba. Mwami ubwenge bw'isi ntibuzabanyeganyeza. Mwami data nyiriwe kuyoberanya kw'abisi nikuzatunyeganyeza. Niko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo tugire ubwenge nk'inzoka. Mwami data nyiriwe abubatse kuri wowe bafite ubwenge bwo kumenya uburyo Satani atwinjirira akabeshya. Mwami data nyiriwe wera wa Israheli. Data wa twese uri mu ijuru. Ureka bubatse kuri wowe bose tibafite kwishushanya n'abiki gihe badahwanye. Ubu nyine kubera ko nda misingi abenshi barishushanyije. Abenshi barahwanya n'abiki gihe. Benshi bamaze gusa n'abiki gihe. Ariko tubasaba Mwami Yesu data gitare gikomeye muduweshe kuba utatike kuba Mwami data nyiribihe abagaciro
bubatse ku rutare bakomejwe kandi inziringiro zacu tukazabijyamana ku myugariro y'ikuzimu tukazabizukana mwami data tukaramya Imana tukabana n'umwami wacu ibihe byose by'iteka ryose gasanira bumva ijambo ryawe baheze guhindukira baba abanyabwenge bumvishe no jambo kuko niko umwanditsi yavuze ngo uzaba umunyabwenge wese nuwumva rino jambo reka mwami data turyumve ritugeremo tubashe kurikoreraho tubashe kuryubakiraho mwami data ngurutare ni mu izina rya Yesu twizeye amen.